Mema Emergency Ghana TV ahwefo ne etifo nyina akwaba mese obo ade adom megidi se obia eho ye nene atadwe Ghana for yate denne hey obofo bia ba Ghana ha o obofo missing child abepie mo Ghana ha sei na me bisa wo eye obofo ben ya obofo Michael anase obofo Gabriel mo me enkohwe video no ne enkohwe obofo kura wabepie mu ewo ye maye mu no me ntwa ye ho ne enkohwe video ne mbra asisi a Edia na adenam wacha no mfisuro na bidufo za ase kire sei heaven heaven over heaven yeah and waba yeah like in the question but you don't pity no mami over esro na waba fem bacha pan small ofri sro waba fem bacha obian so mami ba me fisuru say any be different water like juice bacha me fisuru na be different with juicy yeah eno ye dia etutu o ye so abofo anaso ye nipa achimi nipa na wote soro esoro ne abrosa so anase heaven acha crowds no mu na atie ti crowds no mo otimi no aduane di ho bachirevi wo ni di bachirevi etu fi crowds no mu no atie se fam bachai sa wo be dey ada na won tra wo crowds mu no abafem hello yeah ada na won tra crowds mu no abafem Lawson FM 96.3 why na bachai why wrong bachai memo abrobeni TV abende abrobe ani TV memo abrobeni TV abende bachominu bachominu idea uni wa idea yeah kwame obeka baby outie bacha in this place in Shelso oti jaeso yeah ede pa ne how bacha my la why na yeah ufu name you say Isaac Boatin yeah by from somewhere small into me but you Frubiano no Frubiano no okay say same frame Isaac Boatin obiano ne kan ka de kan nim no o ma me din di say udi mu ma me din o ba pan so e yente won kan o ba chira bi minimum bi adi omu bi adi uni nua ba chira bi abusuafo ye nua ne twi komo se wo hwe TV na ohunu a wadaroma ebia na obi ni no a obetimi aba Lawson FM adwuma mu ha na wabeje no ye wa ha na oba ese ofiri soro ofiri crowd mu na atiezie ye kura de enim se nyankopon na asoma no a ode message bi asoma se na no ye wa ha pop smoke ba ejenim se we kura de pop smoke nua we de bia na wanye pop smoke bia na we de Bob Marley anase Lucky Dubey anase culture anase ne ekeka aka ho ave ye nkomu a nipo ofi crowd masi fam ofri heavy yesi fam no ave do chem so wayira ohunu ofi e kwa bio ba chira bi na opie ko he bacho anene first time amende ba na da na hunu ha bacho obi na chemi
radio station bi agu abegina ochem se membra radio station bi agu obina like obina di dance bi chem se membra no se beye dey me chem anse me se me radio station de me report bi aba Abija no se membra Lawson FM yo report na de bija na de he but you say me missing child clone where dey Maila Ghana. Why are you Ghana? We are missing child. Oh. Why are you Ghana? Who we chira kwai? Bachira bi. Ufri fie no fa aka na so nante. Bachira me nante. Aha no fie kwan wa na. Bachira emu. Enti ya kasa kwachire ho abehunu ye ho. Bachira. Unum house number. Bachira bi. Efie na otimu no unin enipa na te ho. Bachira. Unim bidin. Bachira. Ebi de say. Bachira Margaret Ejiwa. Yeah. Ena ho abiu. Kwasi poku. Bachira. Ena ho abiu. No. Margaret Ejiwa ena kwasi poku. Se mo te yenka o se friend say also de say Kwame wa empese kakra na ohwa sabe otete a wonhunu ena opa na sire mu nso a onhu ne ba bia se ne ma ne si koreyam se ehuma no ya atete ama sese be body tenten bi de dia soso mu ama no a cheso de nam kakra enti wo ho na no refri ne ho na every so upie tambe ya no pa na wie ya Lawson FM. Sound. Now what did you do? Bachira me okay. You okay? I don't pay the answer. Kwame go school. Bachira. Ewe. Bachira me koni ni. School no we are sitting na. Dey. No akode. Akwe I'm lion dida I'm quite another dias Ni nyina akwa wi. Bachira. No akwa university. Bachira wi. Ne so nwi. This is where high school. Bachira maybe Sa. Dia na wi. Bachira me yana mu university mu University no mu now. Bachira like mu yana mu like results no mu now. Bachira. Kwame unim bibi nom enwusie bi sa. Bachira. Unim red. Bachira. Unim adekro. Asem no aya asem. Producer. Se de ode ho chene abre. Also free crowd dum na tisi here. Se bisa no se Margaret Boatin. Margaret Ejiwa. Ene onuanum nyina ho na em se opie fie no. Wan se hu kwai. Ena waba so be report meboa. Bachira. Cho me fa nkufi. Bachira menye hani. Onya hani. Yeah. Na free hin. Bachira me free crowd like mamba for staying mamba say me betan Ghana. So me de nyoma na sani free like me de si play mu na me de abase me betan ku school na Bachira na da Onya manya ni sa. Onya Ghana ni. Yeah. Onya Ghana ni. Bachira. Na idea ni. Chua aborted. Huh? Aborted. Aborted. Yeah. Yeah, you wagu. And I said abortion. Yeah. Yeah, you ugui. Oh, mommy, you ugui. Kwame. Oh, you aborted. Aborted na say utwi. Bachira no na kan yigu.
Eri asemni. Ya hadi asekitu bia ma o. Na aborted nso aba na nipa ye wagu ye den na ye nipa sei. We nipa dua ate we. 6.3. Kwa me nipa ye wagu no. Den na wote ho sei. Ye yugu ye no kotra hen. Baje. Kwame yitio. Ajo. Ajo intugata. Lawson FM 96.3. Yenimwa. Ye yugu gatem. Yeah. And obi kofa wo. Yeah. Oh baby so mana. Oh baby so. Baje. Hey. 96.3. Sir. We aborted. Baje. Into where? Gata. Gata bem ni you gu ye. Baje askwa in between over and over yeah. Only you gu ye. Baje. Na ede na ye nipa sei. Lawson FM 96.3. Aduane be pa na ape. Acho aduane amako aduane me pede minu On pe aduane. Baje. Mama Estina. Ofa. Producer. Ofa. Bepe be na fa Kwame Tramaye. Mama Anita wo fia ha. Na mintumi hu se ye kan abosh we oso ofiri suro. Na mmom ya aboto no gatam ene ye yi no atugu ye. We me hu se sa abosh ne bu wi no tugu onwu o. Eh. We no tugu gatam a onwu o. We oso of heaven. Lawson FM. Ote crowd. Ote crowd no osoro ote hia oso no ya aboto no wiase ehu ankasa ehin for se gatam o se gatam na man no binom ya aboshi ni dugu nti ono ofi crowd na soro wa na chese se ya aboto no gatam no yakopɔ pagya de no ko osuru yo wabo which say o se nipa esuro wiase ehu Na ne okay nti ugidi. Wafa na menyini so se aboto no abortion so mani biye gatam so fa ne yedi nkola ni biguo na de emi won waye crowd no so free mo besi ha no ya wayira na wonya babia so bepie oje Lawson hey enne eyemi won wan ti we de besra no sister je wa so ti hyaye so wadawro ma crowd we besi Lawson o ma mefa no Sofo. It was Mensa Michelle. And I accountant, have you Clementi Michelle? Accountant, new producer, the boss will you of and somehow, but you Dino boy, Dino boy, was a Margaret home. But your sister Margaret and Guy Pacho. Now, and you may office, Anna, what were you? Margaret, you are. If you are who fear around Tiasia, or about in Jiro now about some cat, the Amfana ma. Inti ba jo sister Margaret je wa yesrewa na ofan somehow wo hwa branti ni sire wosi kasai minim se no okosku kakra ne ha wosi ye ne niam na badawurade mpaja na osi school no akodi nyina wi na ono ogro wo so ono nya ga na no obetena wo se minim se second post smoke na ba ha no oh nti enioma ne ha nti ba pa cho di no boy no yesrewa na ebia hu TV so na obi nu ahu na yesre mo ba Lawson ya na ye hu de we ofa me da ase na oyin sha mi nsem ha ofa wiye o awiye ani asem
Abranti mitimi hwe ne saa bia wo a wo hwe television won tene me biase over ha na ya na eko social media na onkrofo nshase na udi nkopo no so bisa so o man ablabo ni TV a o so tenase di no idea go bi ofri so rabade but over edi we enti na ya na e pese wiase mabrabo yen hyew twintwan se chinchira hwe Lawson no ena yen chutincha se radio no fokoto Lawson nanso over ebia no fasi o hyene ma biase wa bra ne ma me ne na wo fo kan se di oti a ekoso yi mimi ne umienu yenim de weki wa anipadua nim but of hwe di a nice guy so we kama but wo fie na hwa ene ma bebire o ena weki ene betimi abasa de me kan o hwe ye TV a wako fa de so bi dia bre wo busuafo ofie over micro minim bi wo hosa osiso kama wa taxi driver ko wi akiri afedi ade nkense wone nam what I said no be classmate nti duba bia me catch boys na mo ka se onya 40 years ene ye dey we need 40 million that them nti ba bia du ko gina no ana ya na me hwe over besides on red o se da bi we winim nom o se da bi but ofasi e company enya na busuafo a ne fare bai no ofada be free ba bi na aba abante kama ba bi adui ono ofisu ne baaye ono kuro ya yi ni gugatam e wo asko ha interchange na so wa enu akodu se nti so wie TV a me de ya na wie ya na me dwene ho e mema na no me ka se mi kira me YouTube am no monam over ye na ma na anwa ya bu anwagu eyi bottle mu e na hye kwabra ni botom ene atwa fom kakra bi na hye ombotom ti we asina mama yi ni bi na me hu ayi koro nti wakase mama yi ni bi a fom no de bi hye ombotom dada ba yi no ahye ba ku botom ayi ni nyina ya anwa ti mi da me na se ahwe bi agu kwabra ni nsam na de agu tim na fom ni dam se ya ofa ye ba wiase ye beduru ba bi a na se mrante ye stubborn e ye cha ye de kwachi achi eni muse ni atwa koto achi na ni kaida fom ba bi adu ni de ye mpefie didi atrashe ofa se ye mpefie didi o ba kwa se ye na kwabra ni adodo ho nyina ye wo pai wo ho ye wo bucket ye wo da san ye nu aduani di wo se ye wo ne ho akoka awie ye ni asem no enka kwabra ni free suru meduru se si a ofia Yesu ansuma ni ba bi o ba o no beduru ha no fa abo se ene mama Anita e wa hande bem de pa bia na we yanyum ni yigu ni wakwa aba me ka be wie se wiase ma brabo bibia bi oso na ba go fidie progress manager hewa from heaven progress manager hewa ene from heaven for best theater we have me about Lawson Lawson hey ova ya ye bia na obi wasokwa ana se kira na anim ye nue ya wadawroma umefa no na osesoro otena nya ne de wabagana aso kura osi de bi omfiri ha ozo omfiri ha we asemo oso obisa na obi kire na ha ai e no bae the so see bus straight no o by office straight obi ti ho a obe na dwene se bia ye ne lamna yakofo obi aba o say at times so ko commenter o TV say na papa we dey na go faro grove free enti sa o we dey ye office and oba say oba ye ho oba Lawson na ofiri soro ene ba ye nto wasema oba beka sebe nipa say ye mpam no of the place so ye kama ai so ojare na ase yeah ojare what you say na worry ni jeans jeans kamati ade na wose oba ha but of possible kumba ofofro na amanfo twabo ene ya me no kasai o mutu china abasane si abasane si ya me kai ye penatum papa so okroma eti Lawson die ofa Nicholas Nyame o bekwai sawaba o se sura bofo no ba no ne ntabu we se akeka to ha ye mpeja mane hwebi na orokra sura bofo ndo head any problem ya ono abetimi asa tu akone soro nti yenya ne banu ntunko hey abusia obofo mpese na wabepie mu Ghana hey we da nya obofo Michael na nya Gabriel obofo Gabriel nso hey na obofo Beni
Hey, okay, so we also of class mo na buy. Na also a missing child. And I'm patch dey bi nsi wo ma no nonfo no nsan kwa. On nsan kwa na class mo. Obofo so dey obepɛ den wo ye ha. Aha dey se bone nkwa na ye. Obofo ahokonkron dey obepɛ den wa. Ana mami obo ni din oye ne busuani. Ntono no ne na ba be din komo. Obehwehwe no, obesra no, na wasan akọ. Ye mami Margaret ejewa, mesra wa, wanya hoho wai. Wanya hoho kese pa. Sa wa ye yi o. Obofo tumi ba ebesra wo de a. Wonya ni pa atu akra. Saga boy. Obofo we de obofo nchen yo. Na Ghana nko a na obofo ebepiewa. Tese Ghana de Ghana ye enshira kasa wo yeso. Boy, obofo missing child. Obofo mpese. Be na ahofedua. Tese wa dress kama so. Nti we obi kasa na adwenye kra na ebe ye ontanta kakra. He said ne appearance no bibia eye kama. Nti we nkyere obi a sebe na adwen ate. Enhyeda nkyere sa wankasa obi ehu. Afe na ahoma no ti yenya super group bia betumi dia asoso na tese bibia atoto na akwem. Wow. Ghana bofo. Our beloved country, yenya bofo. Ghana fue. Monsoli o. Sisi yenya bofo bi ma na yenya bofo wa ha. Bofo mpese. Wow. Ashafo ene atiefo. We die obofo na be mo ha se no ohwehwe na busuafo. Oso ohwehwe ma me bi efe no Margaret ejewa nti wa onim wate edin we bi da na se unim nipa akron mesra wa yi na so tire na omra mefa ne bofo no nkofie wate na mobo are ho nso no mefa ne nkofie no onkope ba bi ma no onjina ho me no wa bre from class na wiemu a ebe si asasi so ha se no ena form sa ekwan mu akwansidie wo kwam tanya easy wa bre nti ma me Margaret ejewa mesra wa ma honye ha na befa bofo kofie na kope bibi ma ndi ahwefo mo drop mo comment say ebia munim edim bisa na mo comment na ba na ye hunu ekwan a ye befa so niema abranti yakwaje na home na wama Ghana so betena ha obeya ade kake no wasan akọ wamba ahase atena se no ntumi nsan kọ na chinkonko ye na djuma ahada so a emergencyghanaTV so na medin no enso ye na akosia adepa abribia emarem se obe like na wa share na wa subscribe ede ama onua na nensa etumi aka bi na wa hwe bi na ani gsem ene efutu sem bi ewom no so ide enya ne emu chefa no de abobra dasanes ye besan so ayeden ehia bio makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.